Kene opo kok 22 Oktober gak diperingati sebagai hari santri? Kenapa kok gak hari kiai? Padahal yang mencetuskan resolusi jihad niku bukan hanya kiai, baik kiai. Kiai ne kiai. Tapi nyapo kok gak diarani hari kiai nasional? Kok hari santri? Jenengan ngertos sebabnya? Mboten? Sebab kiai niku mesti santri. Nek santri urung mesti, nek kiai mesti. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari niku kiai ne kiai, tapi bagaimanapun beliau juga tetap santri. Beliau santri nih Mbah Khalil Bangkaran, beliau santri nih Mbah Soleh Darat, dan beliau santri nih guru-guru nih. Ngono lho.